Thandam hamo thong hi kulanga thoni bai servi thong pang thar ngai ti ding in kani som than na mangun tha bor kasi Hakakutni thong thak atongni CDF kha ka pathum le CNA ka pathidal in nenu henga anchen chu ma kong CDF kha ni an than Sharam Pulipi Hakakopi I Auni Balik Sikhan A Thongthakatongni CDF Kha Raga Pathumle Chu National Army CNA Raga Pathi Dal In SSPC Raga Pi Thongthakni Ka Minopinga Mchachwa Putnakong Sharam Jauza Chunkal Chinland Defense Force Hakhani Jethan Onchua Hakakopi I Auni Balik Sikhan A SSPC Raga Pi Pungning Low In phone khakni chu CDF kha ralka pathumni CNE ralka pathni chinchwading in CDF kha Chief of Staff le CDF kha Brigade Commander Shuna in CDF kha ralka thani October ni phairo Zinglei Thawngchimnak pathi the chief of in Special Mission Kantwa Chukado Naga Chun SSPC ralka paru anti CDF kha ralka pathumli CNA ralka pathipin a adam la minung pasha zo panchan chu ko na Zinglei Thawngchimnak padi ko a khan CDF kha ralka na chu yampa tor mi le nak liam mi in sholo ti in nukan pi khona in itan na ting pin kan ha ba ka Walau pi in SSPC ralka pi angka ni mai thau kon fang pakhat ni CDF kha ralka pakhat akhin ruang a Karaga pakhat ni ramle mi punsa a anun na tia Chinland Defense Force kha ni intani ta nakdal aliam chia thongpi ko le li julan chungzonga khan CDF kha ni hakha phuti I aumni baliks khan chu lukno in anrafa I thongta pasomni kwali nu he thumti in andi la fon minu somluk pi anraf chanchwa ko na dia anthai Tiva a bomapua mi MRO CDF matupi ralka pakhat athi minung pakhat liamha atwar chiram thanglei matupi pengchung a shambun mi Chim Brotherhood chungtal MRO CDF matupi ralka chewkhachu tiva I bomanpua naka ani chu aswal I minung pakhat anun nak aliam kong matupi peng thonglak nak shampi ni anchim October ni thainga chuna akhan matupi peng Vivangay angak mi MRO CDF matupi ralka polchu kadi tiva a ngatlai ding in boman puanak a ani chua swal tia thai si bom chua swal nak in MRO CDF matupi ralka ngai sang chu makhati a anun nak aliam chun MRO CDF matupi ralka pakhat ni liam ma fa ngai in atwar tia Nunnak liam mi MRO CDF matupi ralka phe na niam in aumi ni anchim matupi pengchung a nga bom pualoding in chiram chawza chungtal asimi nga CDF zotung CDF mara CDF matupi le zatlang ushui tu phu ni nolan rakchwa Kali tidim kar moto chitman singhi tiang akai chang I wal chungmi harantong Sagai ram chan kali kopi le chin ram didim kopi pe tlai naka bipi big in han mi moto lampi chu man kho asiri lo I ahel nak lampi pol in ani hel ruang a khwatlong mi na moto chitman zong akai chinlang mang I kali didim kar moto chitman minung pakhat a singhi aphan changkong didim peng thonglak nak shampi ni anchim Didim kali atum lay moto chitman hi sing hi asichang I kali didim kai lay hi singkhat le thongsom riat asichang chun motorcycle van man hi singkhat le thongsonga in singkhat le thongsom riat kar asichang ruang a tuan chom ei chom zaran minung harantong moto chitman akai ruanga hin edin thuri manzong akai atulio chu tangka herlio asi bantuk in daily worker hani haran tong khun tia tidim peng thonglak nak shampi ni anchim kali tidim petlai nak a bepi big in man mi kali tangin tidim moto lampu chu SSPC ralka pol ni
kali khoi pi lu chua nak po mai in an kham ruang a hel nak lampol in an hel na I moto in kali tidim kar swimi lam pathum sung song long raktun kal ton mi chu atu chu ni le zan khat arau chang tia thai si Chinland fighter Haling Omchu one championship a Hariyuki Tani Suhe Anitralai Thailand Ram Bangkok Kopi a October ni Haisari Zan I Tua Ding Mi one championship one Friday fight Zale Kulakwa a Chinland fighter Haling Omchu Japan fighter Hariyuki Tani Suhe Anitralai Tia one championship ni Phuning Day in Anthan Japan fighter Hariyuki Tunisuhi one championship a boinga a chang I boili teina apu boikhat asungmi asi I muton angai ngai mi song asi kumkule kumruk asi mi chinmino fighter haling om hi ramkul ramchan a boxing champion araksebal I boxing judo le wushu athiam ngai mi song asi cha a atu bantuk in one championship a achal khoding mi dirphun aphan kho hi asi tia kan thai chinu pakhat chu khen ab ral ka phe manani thak ti mi an porwang a yusoti ni an tha sagairam than tamu khopi a chinu pakhat chu Kuki National Army Burma KNAB ral ka pol he hun khat a manani thak ti mi a phone chung I an porwang a SSPC ral ka putang yusoti pol ni an tha kong tamu peng thonglak maksham pi le tol chumi ni October ni thairuka anchim SSPC kutwang yusoti pol ni an tha mi chinu pakhat chu dolin wing kumsom nga asi I kuki chinmi phun asi dolin wing hi October ni seri a khantamu khopi in ralanzam nak India Myanmar ramri I akal leo a tamu khopi chawna chi sang I umpuna khwarmi SSPC kutwang yusoti pol ni anchek afon chung a KNAB ral ka pol he hun khat a manani thak ti mi an hmu ruang a an tlai adang a hoile tu chu an thla than ko na tlai aton hi azan a hin achung khar ni a umnak an dot chol I yusoti pol ni chun kan thla than chang an rakti na in na tin heilo ruang a achung khar ni pezul in an dot than I yusoti pol ni chun kolti du ha u an rakti na chunhu a October ni thaili a khan yusoti pol ni achung khar chu a ruak a umnak hun an chim na cheklat na kan to leo a ati tuk I alung tur adin ti in yusoti ni achung khar sin a an chim tia tamu peng thonglak nak shampi le tol chumi ni chun an chim tamu khopi chawna chi sang I umhuna khwarmi SSPC kutlang yusoti pol ni chegei an tua I tol chungmi a chukmi pau sham sham in tangka an khol na pin a an tlai mi hna le an tha mi hna an tlom ti lo tia thai si Pathum leng chung a SSPC kut in tol chung mi zan hi somriat leng an nun nak aliam sham sham in nol ngai nak ala tu SSPC ral kap ni dautla lo thim nak to an tip mi chan anei chin lang mang rong a SSPC ral kap pol ni tol chung mi na chung a tim chaman te in chung lei ka dau na kun to I Pathum le a chiu chung a tol chung mi zan hi somriat riat an nun nak aliam tia ramkhel ruang thongtla mi na bom chan tu phu AAPP ni October ni thainga zan a an than thongni kulanga July ni khat in October ni thainga tiang thlathum leng chan chung a SSPC ral kap ni chinram tal in Myanmar ram hun ke pa chunglei ka dau nak an to mi ruang a tol chung mi pa zale hlei kwa le no zale somru kwa ti in an di lak fon mi nung zan hi somre riat an nun nak aliam tia thai si nun nak liam mi tol chung mi zan hi somre riat laka hin phim chon nak lei in minung som thum zong an ye dal nun nak liam mi an pambik nak mun chu sagang ram than a si I minung som kwa khat an si apatni nak chu rakhan ramkul a si I minung som thum saruri an si SSPC ral kap ni sham sham no ngai ngak an lak thongni kul lakhat kum thok in SSPC ral kap le an kutang sham tai ku pol wang a
democracy lei achol chami ha le tol chumi andi lakfon mi nung thong sari zathum som sari pariat annun nak aliam chang tia ramkhel ruang thongtlami ha bom chan tu phu APP ni anphat ni a anlang ter labadam peng ka daw na ka SSPC kulanthi minung hlei ni antlai na I mai thal zul hei kwa anlak paguram than labadam peng teya changkho a raldam sial in alut mi SSPC ralka polchu pol chungchem tlai tangti phu ni anka hna cha a SSPC ralka kulanthi I minung hlei ni antlai na pin a mai thal zul hei kwa zong anlak chi kong ral mai thonglak nak shampi ni October ni hlei ruka anchim October ni hlei nga chun a teya changkho a ralam sial in alut mi SSPC ralka polchu PDF Battalion Hongthum Zariat Panhi in Division Panhi Division Pathum Division Parukle PDF Battalion Pathum Tangti Phuni Anka Ha Chuka Daw Naka Chun SSPC ralka Pulanthi I minung hlei hi zong tangthi phuni antlai hna pin a SSPC ralka polsin in mai thar zul hlei kwa zong tangthi phun hna ni anlak chi kho tia thai si hakan a umnak in akang I thlathum bo te pakhat akang chi cha a anun nak aliam kachiaram ko phakan kopi Mawan sang a October ni hlei ruk Zinglei Thawngchimnak poriat luka khan electric meshi achot ruang a umnak in pakhat akang I anghil leo mi thlathum bo te pakhat zong mai ni akang chi cha a anun nak aliam kong phakan peng thonglak nak shampi ni anchim Mawan sang I a ummi Shesi sing lak phakdor chu electric meshi achot ruang a akang I anghil leo mi thlathum bo te pakhat zong mai ni akang chi cha a anun nak aliam akang mi in chu sangmi hna ni anzon hmu chol I an phal khona in achiam di tia phakan peng thonglak nak shampi ni chun anchim aluan cha July ni som thuma khan phakan peng sei mu saintang khochung I zinan da si chianak in pakhat akang I achiam di tia thai si Pakhaw ku peng ka daw na ka SSPC ral kap athi mi rok paruk li mai thal zun ni PDF ni anlak Magweram chan pakhaw ku walong bol a identity role ala I akir leo mi SSPC ral ka polchu polchung PDF ni anka hna I SSPC ral kap athi mi rok paruk le mai thal zun ni anlak kong Southern years chu PDF ni October ni hlei ruka anthan October ni hlei nga chungsimia lam pakhat le kulathum thluk a pakhaw ku peng Niaulukan khua I a ummi SSPC ralkap sakhan in SSPC ralkap kulshrok chu pakhaw ku vanlong bol a identity role anvala I ankil leo a Southern is chu PDF kop ni rakbo in anka ha tia thai si kapni kar ka daw nak chan chung a SSPC ralkap athi mi ruak pasruk MA1 mai thazun khat MA1 bom pathum MA1 fang som nga BA 94 May Thousand Kat BA 94 Kwan Bom Pahni Le BA 94 Kwan Fang Som Linga Song Tual Chung PDF ni kan lak chi kho chuka daw nak a chun tual chung PDF in ral ka pakhat ni thiam ha fak luk lo atuar tia Southern Yisa Chu PDF ni an that ni a in lak ter Sagai Min Queen Lampi Chung ka daw na ka Captain Pakhatal in SSPC panga anthi mai thousand sari anla sagai ramthan sagai min kuin lampi chung a ralam sial mi SSPC ralka polchu twal chung sham tlai phu ni rakbo in anka tha cha a khalaya zalen hei ruk battalion in Captain min tu su dal in SSPC ralka panga anthi I mai thousand sari song twal chung sham tlai phu ni anla kong Unicorn Guerrilla Force ni October ni hlei ruka anthan October ni hlei thuma khan sagai ming kwe moto lampi chung I a ummi photo khwa a
tual chung mi na tlai in chakhat nak atu na ralam sial mi SSPC ral kap tha jang kul shong chu tual chung sham tlai pu unicorn guerrilla force ni rakbo in an ka na chu ka dau na ka chun khala ya zale hlei ruk battalion in captain min thu so tal in SSPC ral ka panga mit hu a an thi i minong pasha leng ni hliam hman tuar atang mi SSPC ral ka pol chu tual chung mi an motorcycle le an motor sham in an chu ha i an zam di tia thai si chupin a SSPC ral ka pol sin in MA1 may thazun thum MA5 may thazun khat le revolver zun khatal in sham nam zemaza song tual chung sham tlai phun ha ni an lak chi kho kapni kar ka do na ga chun tual chung sham tlai phu in ral ka pakhat ni ramle mi phuncha a anun na kape tia unicorn guerrilla force ni an than ni a an lang der la sho khopi la ka dau nak leo a MNDAA ni an rak tlai mi nga SSPC ral kap somli leng SPC kut a an ab than nga sharam ko chak lei la sho khopi la ka dau nak leo a ko kan ral kap MNDAA le tang ti phopol mi an rak tlai mi nga SSPC ral kap somthum kwa le an kutang palik faruk ti in an dilak minong somli nga chu MNDAA ni October ni hlei a khan an thla nga i SSPC ral kapol sin a an kwat nga kong sharam thonglak nak shampi ni October ni hlei ruka an shim kokan ral kap MNDAA ni an thla mi nga SSPC ral kap somthum sari lak a Ralboy Pathum le senior officer Vekhal Song Anital MNDAA ni 1027 Operation Leo I la shu khupi la ka dau nak an rakal pi lewa khan an raklai mi ha an si I kum khat riang arau no a atu bantuk in an thla than ha hi a si tia sharam thonglang nak shampi ni chun an chim la shu khupi chu aliam chia thongmi kulali agot ni thum a kokan ral kap MNDAA le tangti phupol mi ka dau in an raklak na in thonghi kulanga April kulak khata khan taluk torel nak in MNDAA le SSPC ral kap ni ka dai nak sarding in natlak nak minsan an thut no a MNDAA ni SSPC ral kap kut a anap chan tia thai si lungmali post thazang akan pe I kan thongchim angai tu nan di lak chung a kane lom tuk hring hran thai Zinglei a thongpang thar he kane tong than ha lai